IFM News. Lokal. Idol Dennis, come in. Naman tiyak pa nakasulbar, iti problema ti alis pa nakalios, iti ilitiya sa Nicolas, Ilocos Norte. Sigon kini Mayor Dingdong Bunwan, agan iti pundo nga may pahay manipod kini Congressman Angelo Marcos Barba para iti panagrehabilitate ti flood control project iti sa Nicolas, Ilocos Norte. Namuan iti retong atawan iti panakirugin, iti panak-overhaul, iti entero kanal irrigation canal system iti sa Nicolas na tumaliglikan sa listo nga pang-nakleos at iti phase 1, phase 2 project isa tagapuna nga magsakanti mayor gabuta listo iti panipatumpal panasulbaran di problema at panakaleos iti sa Nicolas, Ilocos Norte. Kasi iti panaginuman tayo kini Mayor Bunwan pang-ipalang kating project ni Congressman Angelo Marcos Barba. Karena Mayor Vida na ayun iti control project the phase 1 benefiting from phase 1 to 6 isang nabibigay ako tayo and then tuloy-tuloy ang dato yung phase 2 na at phase 3 na at ang population minimize di pa nangalaylayos na ako. So the plans niyo according to the DPWH program na pararami dahil di canal and tax basin mag-regulate iti lanom na manglayos iti sa Nicolas. So pag isita nyo no, the phase 1 siyempre napagkakaya the phase 2 no, the Mario that the main canal tayo iti parte mapan iti barangay 16 ang tayo sing naman ko na that the formerly Nalagdasan Road, I think it's Governor yun road. So ito ni sir nga ma-overhaul hindi kang tanan hindi kanina ipanagyan na ipanagawat ko at may ikan hindi dalakal saan ka lang yalawag yan most probably kasi ito program sa po. So ang ba siya hindi ila to i-start iti-tali this year gonna be niya po Congressman kasama sa DPWH. So kaya sa Aldo Bernard, wow! Ma-overhaul, may punay. Grabe! City design na nga tagitos tayo DJ Danong kita makapagayos phase 1 di Danong agtatwak iti Karayan dati phase 2 agtatwak tumad dati barangay 16 tinandakan road ako na ni Mayor Bunwan tagitos tayo tahang may mesa iti pag-exitan din ganon nga morno iti sentro iti sa Nicolas, Ilocos Norte. Idol Dennis, talagang ako nakita ka problema tayo pa lang ka dito the last day ang bilis mag-troubleshoot ni Kong Angelo. Silent kasi siya tingnan mo na binuking ni Mayor Bunwan nga adang adagos dito flood control and canal dita ngay San Nicolas. Nagpintas gaya na nakitam DJ plano nan Idol Dennis anday pasirip. Awan pa yung mapag-visualize ko, DJ. Napintas. Nag-cluster na. Ito, analisa rek, may message siguro disenyo from Lawag to San Nicolas. DJ sistema. Kasi may punay na saga pagkatao sa DJ Amerika, nga naunag iti kang kanal, tapos alisto, iti panaga-flow, iti danong mag-exit, iti may isa nga lugar. So, masulbarton ni problema, awang trason amarado niya Idol Lorenzen, misumre, gabot iti ayan nagit alisto, matigos, iti sa Nicolas ito. So, hanggang nga talaga nga naisip na kung mayor, talaga madamag di Idol Bernard, di lawas na silent, ekonom silent na po akong Barba, na pang nagtisarit sa kini Mayor, nyen na napigsabit si Marites ko, so naangot ko. Iso. Nga plano. Iti San Nicolas, Ilocos Norte. Iso nga ala, ay yung dito yung project, dito yung pumpundo, nga saan nga masaysayang, napupunta pagsiyatan, iti publiko ken, iti yung computers, Idol Bernardo. Damag ko lang iti San Nicolas, Idol Gen Sanitio, tata, Arimen. Thank you so much.